Hello, mình gọi nó mai. Asai chun sam dân sam trong lâm của mặt tắc na giáo lo ko. Nó mấy bài mình nó này nè thay đổi linh tinh mình nó này nè chun sam dân sam mai. Chun khát dân khát nó sum mày từ bùi xô tụi mày giáo lo ko nãy mày hãy nêu tàu tàu cái này cái gai này nó bầm đại tụi mày giáo lo ko na Bible rồi nè chun sam dân sam trong lâm của nó sa xô tụi mày mặt tắc na giáo lo ko từ trong đây. Nó right đó Greek mình nói hay cái nhiều hay thọ political thought cũng như philosophy tông zat khởi quang nghe mấy cái tụi bây giờ thì cái bầm bye bye na zat bye bye na cái khung bye bye na mấy tông profession mấy tông tan tan bye bye na bầm xin society gai khang zat gai khang ti kariu nu mai cái tông role cái tan chui na tan na society ti gai khang tụi mày hay cái nhiều cái làm mấy khát thay tự sai na Plato ta sa me pu ning ting me pu philosopher khat sa me tu so ti polish ta sai me ko tu so te city state ne he thai sui na thai bo me nai gai thai ni pang kho me ko tu bi thong so tu tho society ko hai chum ji me nai khang orderly su khang society ko hai sukham sanam ma khang disturbance ma khang ke tho sam ram na long khang khat ni chum ji me justice te me nai khang tu tong ne kum me te tong nai te tho chun cham nang cham me nai puni te tong the kom ne Aristotle rena tu bilat sabo tu ti tho community kum te fellowship me hai man sai ga khat hai individual khat gong kariu lana gai liang mai na sam tho ultimate purpose Greek me la telos sam hai mai hai gan khat na ta ra mai kum ke tho kariu na tan gong kham kum me te tong nai te tho society hai gai puni te na sai na stoics stoics philosopher na kum sara bo tu ti tho ani tao hai cosmopolitan to ba me tong the ka cosmopolish na sai mai tho tu is a community world community mai hai mai ka koi na zat bai bam kan tiu katong kan di bai bam kan tiu katong kai khwang bai bong na tu bong ko tiu man sai tung interest hai khat na su kha kum me te tong nai ti tho cham me te nai puni khane gai me te kani me khang gang me nai puni tu thong the mi tho ka ku ti za ko tho Greek me tong idea hai ta tu so ti ta chun cham dang cham me ta me hai ka bam bai bai na bam kon sine ka tan bai bai na bam sine ka za bai na diverse bam kon sin tho lung me tong purpose hai khana khane gang tang long me bam te khana sui ti tho me ko na chun cham no de ta mai te the na Bible re tu bi la cha da bo tu me zaw lo ko Bible ne tho kum sa bo te thai chun cham dang cham me ta me hai ra gong tong kai pat a kha the khane ra gong na su me ti hai chun cham dang cham lungo tu me kha the ra gong re kaw lo me tong thia khu lungo tu tong the me ha command su me tong kha the tu tong ne na sam kalum lu phai khat na tam ru na ka thum tong khat ko te na sai sana puna chun cham dang cham na lung me hai adi kam na khangai tu so na sai serin gram gai harman ching khau kai me tong zik duing chong se hawai ta sai harman ching ko zik dui kai ko akum ram hawai tin so thai ma khai met ke hawlo me gore thai ko ngai ne na John 17 tung verse 21 ko tin hi lo ngai Jesus Christ na ka pu kho ra ko hoi nai me thai apu ra ko le ka jiap na sa hai ni go hi ni akhat na su kon dio nang le ai khat na su me kum na ta dong de ra ko ne ka haw me khat na su mai to me te theng tho commandment khat re ra ko ne ka lo me tung thia hoi ta dong ne na Ephesians chapter 4 tung verses 3 6 kho hai tu bi hilo to bo ti dai lum no me ka go he khat na suna buma khau chun khat jeng khat na suna bam khang wen the kai po khana lum me khana one baptism one god hai de the me khana khan sa lo the kum na tu bi so ti tho Greek me tong thoughts kum na chun cham nang cham mai tu he political ko me social na rak ma to Bible he tho ti to spiritual ni su the ra gong re kaw lo me tung thia khai akhat na suna lung khang tu me hai ra gong re kaw lo me tung thia ai tu tong he so na political kan di kho gai khana ta me na mai to spiritual su mai lung ning ka lung thang thai ta bui bi su se lung ning ko sam ni na de ta me ta ka lung ning khre pat mai tu tong the tao kum lo tu me ti tho kan di ho si pan thina kum lo tu me ti tho ni kan di dai thau na tung ram ma khina ta mai na rap mang mai ti tho Greek me tong ideology ka ta kan the ka me ki tho spiritual su mai tho kok lo ni sak mai chun cham mai zen chak mai ko ta paro tu tong the me
Bible dong lat the chum ji mai nai khang kok lo khang khani chun ja mai nai khang mai the na biblical tong Bible thai lai na chun chap nang sap mai mi tui zo te tho Jisu Christa kho God sumai reconcile sumai the jian mele lung ning niap mele ka zau na khani khale khata kha lo me service lo mai te the ni tho biblical tong thiak le Bible tong chun chap mai le Greek mi tong chun chap mai to bui tong an khat bo to tho to bui tong bridge lo bo zau zau ko Greek mi tong foundation he tho harmony chun chap mai hai harmony khate kariu mai khane man sai gol na lung lon mai shared purpose tha ta ni society ko ani lung no mai hai ani uri tong interest khana de ani uri na ka haw mai khana de me ko te ta ro to tong de min ke tho Bible re sa me tho ka haw mai te khana de me rak mai spiritual tong suna spiritual reality bumang tong panti kho sumang no mai tong khat ragok tong kaman ngal no the me ke tho Jisu Christa ko chun chap jan chap mai te mai hai zat bai de zat bai bai bam se kariu ngam mai cái khoang bai se kariu ngam mai ka bang group ai bam se tho kariu ngam mai culture bai bai se kariu ngam mai mai the mai hai Christa tong gai leng me kha the kom de tho mai kanai hai society khang gai khang de mai Greek me tong culture kha the Bible tong rina to wisol ti tho aniu khale khata zian ngam mai zat bai bai bam se background bai bai bam se tho zian na lung ngam mai chung zat na nai ngam mai de mai the mai kariu we de tong nai tho ka tong purpose ka tong hai impact atina khana pat puni na ba ko na aniu kan di kho ka ras na North East India ko hai ri gai me bam kasin gro me bam issue gai me bam ka the mai hai to biso mai khang ka pai na khang aniu area ko ne the aniu tong kan di ko ne the chun chap jang sap mai to me tong lam ko sa ka to khonai gom ko me Greek mi tong korina new lesson la to mi to biso to dai bye bye na bam se kalat bye na bam se ne kazal bye na bam se ne katong culture bye na bam se wong kariu nu khang kariu we to nai to society hai meaningful su puni kaba na ne lungai lung nu na lung puni to nge lung chap na lam lung mi to dai ga ne lung puni to sai ke Krista to Bible re sa mi to kom sa bo ta Krista na kamai goi ta kaw tong the lung ni na de tribal nang na me za de mera me ka bang me kru me ka phai ka dung he te mera mai me ke tho Krista ko akhat na de te me ta pum akhat ne te me ko te lungo te dong the me hai lum si me ko me ta pra conference te karang zau ji te ne conference the khane kwak lo thai khang gwat su thai khang chum ji me te bui so me phu thai khang me sam lo the na Krista re tho ani wai ti hai zat peng khorina ani wai ta kaw lo the khane ani tung identity hai Krista kho khana di the me ti lo tong the mai tu bui so tu tong hai ti tho ani tung chun chap nang chap me identity bai tung ram ma ge ani tung culture ni ti bai tung ram ma ge ti ke tho ti ne ka tip ran lo tong nge ti tong the ni tho ani hai zaw lo kho taw taw hai gai ne lung kho tu tong nai ti tho common purpose hai tu bui so tu zaw pi tai common interest hai to bui so to me zau pitai common interest khang rina society khang gai me to bui phungong no bo pe ne phuwe to ngai ti tho na chun chap nang zap me phungong no e common interest hai to bui so khani shared a goal hai to bui so me ne zau lo kho ko me ti tho chun chap nang zap me ka ge nai pri me hopat ne na new Christian perspective zau ti tho ra wok tong kaman hai khana suna lungo me to lungi to ngai ti tho kai long lat gai ba mini gai ka tan puni sana puna khale khata ningma ningmo ba me goi ni ningman puni kum ezang khorina anio Greek mi tong thoughts ko tini zaw lo ko shared purpose khat na hi tai common goal khat na hi te chu zang puni to mai tai new common goal ni identify su thai ko anio zat hai to bui te ka ge nai bo to mai taw zaw pat rai ko mai te zaw pat rai to ngai ti tho chun chap nang sap mai to nai puni anio khang hai ka zat khang mai ka ge nai le mai pu de ti to nai ning pat rai to ngai ti tho khát khát sak si na ba mai khát le khát zau no ba mai hai man pu ni mai te identify su pa thai mak san tho ai ning mit sum de tu ni gang khát ni ka mai ning mit chum de tu ni ku mai tu ngai tho guang tangam ni tong ra ma kai kum da kra common goal hai to bi so shared goal committed shared interest hai to bi so me na zau lo kho to ngai na Krista tong kaman hai ne Krista tong la da ni khana su lungo to mai ko ta ni long ang ka ge nai to sa ni tong thai na Rabindranath Tagore na hilomi tung poem Prarthana na Gitanjali ko hilomi na me ko tuiso tita English of me hilowe where the mind is without fear and the head held high
where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of death habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Kum sai Rabindranath Tagore hilo mai hai India में independence phangma mi kan ko British में Bangkok bamba mi kan ko thai political freedom na rap mai man sai ko tong spiritual freedom mental freedom ka ge na ye kamai tu ko me mai de kamai tu kabang mai de group mai de kamai tu Hindu me ko caste nai me thai ko mi tong caste de mi tong system ko society ko lungma mi de mai rap mai ko mi tong domestic tong kai khun tong issue kamai tu phrit bang me piu kamai tu phrit pon miu me piu kamai tu ko mai ka hiang sai du ye tu mai rap mai tu naที่สุดท้ายของไม่นายบ้ามีสารทอ freedom จังทำไมเขาจะพังมาเกยตรงนี้นิ่งท่าทำไมเขาสูงมาเกยนิ่งท่าสุดท้ายตัวไหนตัวก็ไม่ตรง domestic ตรง walls อาจจะเป็น narrow domestic walls ใช่กันไปตายกูไม่ได้ทบ freedom ทำไมเขาแบบนี้ mental ตรง freedom ให้พังกันในตรงไหนแต่intellectual ตรง freedom ให้นายตรงไหนที่ทบ political freedom ให้แสงหน้าเทศนะRabindranath Tagore น่ะสาวลงไปตรงนี้ให้ตัวกุมนั่นนี่วันนี้ mental freedom ให้กับเกณฑ์นายคันนี้อันนี้ก็ต้อง intellectual freedom ให้กับเกณฑ์นายนิ่งติ้งก็ไม่กับเกณฑ์นายใกล้คนตรง domestic wall เรื่องนั้นนี่ไว้ที่ให้สุขสนามขังกับเกณฑ์นายน่ะบูเลียงไม่สนะเราบอกในเก่าเราไม่ได้ตบุยโซเราบอกในนั้นจนสับนั่งสับนั่งลุงโง่ทำไมตั้งแต่เนี่ยลุงจุ้ยหรือลุงบ้องขังกับเกณฑ์นายทำไมหรือในสาวตรงนี้ไม่ต้องแท้มวยในคอร์รัปชันกันในที่เราไม่สุขกันในท่อ